kena keilingan masyarakat wabak darah baru hairakan ahli famili gejain dan ba'deti wahai oh sahabat wahai Ahadi mulia tatat yo jame ahli famili yang slogo ini timongan barat bedah getanya rekan ahli secara pribadi pelara adat nyo oronyo gukun silaturahmi libakan duri di Aceh Mahal penuh kepada silaturahmi bandu mahai abila masyarakat punyokang adat tentang hayana sakri getanya takalan hana mekarat urang membantu segala lini adum adekti tidak heavy alat tapi demi acara dan peduli bantukan duri cukup bahagia suami istri bidhaya lempatan jihpan awaknya atil perlami roh ahli famili ucap selamat olehnya memajara wa ada johari olehnya ahli famili ya foto siat niba orangnya cok dokumentasi orang resmi mulia datat menokung di sini nanggrang serambi walau dunia hai abi maju datat tapi nyo soai libakan duri mantong hai aksi pelara adat niba oronyo Rumah T Ansari non Ibu Suri mulia datat di sini hairakan gemukan duri wahai abi raya lupakan roh jamai kena ahli famili bantukan duri nak sukses cedera ulun tuan Ramandung bauroh yang berbahagianya kamu na di kampung Meunasah Bulôh yang Kabupaten Aceh Barat uronya kanduri acara Walimah kedua cedera ulun tuan khususnya penonton YouTube Medya Hus MD Channel diikuti titip acara Seni Tradisi Aceh di channel kamu mudah-mudahan ini dilihat juga kamu teman-teman sebaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.